Ndugu zangu wapendwa, wana wa Mungu wenye tuko safari moja, na waomba mtege sikio mnisikilize kwa umakini sana. Kwa siku ya leo nitaongelea neno kondoo na neno mbwa mwitu. Kuna wanadamu wengi wakisoma maandiko yanayozungumzia kondoo na mbwa mwitu wanahisi ya kwamba ni mifugo, ni mnyama. Hapana. Imeongelewa mfano wa kondoo na mbwa mwitu, lakini ni sisi wanadamu tunayezungumziwa. Nitazungumzia kondoo. Kondoo ni watu wanyenyekevu, watu wenye upendo, watu wanaoongea ukweli, watu wanaoogopa dhambi, watu wanaopay attention, yani wanaosikiliza sana sauti ya Mungu. Hao ndo kondoo wa Mungu aliye juu mbinguni. Mbwa mwitu ni watu wanafiki, watu wakali, watu wenye hasira mbaya, watu wauaji, wachawi, washirikina, wa Freemason, wa Illuminati, waabudu masanamu. Hao ndo mbwa mwitu. Maandiko matakatifu Mungu anasema ya kwamba nimewatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Ukiangalia mbwa mwitu na kondoo, mbwa mwitu wanapenda kumeza kondoo, wanapenda kula kondoo. Hata ukichunguza minyama ya msituni, kondoo wanaliwa sana na mbwa mwitu. Ukiangalia duniani, wanayotumia nguvu za giza sana, wa ulimwengu wa giza, wanakula nyama za wanadamu, wanakula nyama za watu. Naomba mnisikize vizuri kwa umakini, kwa wale wajinga na wale wakosa akili na wale hawaelewi. Naomba mnisikize vizuri kwa umakini sana. Sasa tutasoma maandiko matakatifu tunayopata kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo ni agano jipya. Mathayo sura ya 10 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Mstari wa 16 anasema hivi: angalieni mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama ua. Unajua ua tu linapendeza, tunakuwa wapole sana. Ndio Paulo nakutana na watu, mtu anaropuka na kuongelea, ule Prophet James, ule ni jambazi, ule ni malaya, ule ni mwizi. Sasa ukiwaulizia amewaiba nini, amemwibia mtu gani, hawapati majibu. Ndio maana lazima, kama vile maandiko yanavyosema, tumetumwa kama kondoo ndani ya mbwa mwitu, lazima tuwe kama nyoka. Wenye akili wataelewa. Mnisikize vizuri. Mstari wa 17 nasema hivi: tahadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani, katika masinagogi yao watawapiga. Neno kupigwa sio paka mtu apige fimbo. Unaweza kupigwa kwa matusi, unaweza kupigwa kwa kusingiziwa, unaweza kupigwa kiuchawi, unaweza kupigwa kwa mateso. Hayo yote tumeshaambiwa ya kwamba tumetumwa kama kondoo ndani ya mbwa mwitu. Habishi hapo, tutasoma tena kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 10 unasema hivi. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 2 hadi wa 3. Mstari wa 2 unasema hivi: akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Mstari wa 3, mnisikilize vizuri. Mstari wa 3 unasema hivi: enendeni, angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Tusome tena kitabu cha Waroma au Warumi. Waroma sura ya 16 mstari wa 19 unasema hivi: maana utii wenu umewafikia watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema, na wajinga katika mambo mabaya. Wanadamu wengi wanakuwa wajinga kwa mambo mazuri. Mnisikiza vizuri.
watu wengi wanakuwa wajinga kwa mambo mazuri. Kwa mambo mema wanajifikiria kwamba wana akili, wakati maandiko yanasema kwamba tuwe wajinga kwa mambo mabaya. Sasa mimi hata nikiongelewa na dunia nzima, Prophet James hana akili, ni mjinga, ni mpumbavu, yule ni malaya, yule amelaaniwa, yule ni jambazi, yule sijui nini, mimi nimeshaongelewa mambo mengi sana. Walionichafua ni wengi, walionitukana ni wengi. Nimetumwa kama kondoo, naishi na mbwa mwitu. Mbwa mwitu ni wengi, lakini nitazidi kuwaona, watazidi kuniona, hawatoniweza. Na wao nafanya huduma ya Mungu.